process the entire ground, and that was Serbian country. Svoda nikad nisam čuo za nekakav safari, ne vjerujem da je to postojalo i ništa im ne vjerujem. To je izmišljeno u nekom filmu njihovom iz 2022. godine, dakle. I tamo gde govore da je puška, vidite kako su brutalno lagali, to je bio stativ od kamere. Opsada Sarajeva bila je najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji. Od 1992. do 1995. godine Sarajlije su živjele pod neprestanim granatiranjem, pod snajperima, pod neizvjesnošću svakog koraka. U tim godinama mraka, dok se činilo da je sve već dovoljno strašno, pojavila se priča toliko jeziva da je dugo odzvanjala samo u šapatima, da je opsada Sarajeva postala mjesto na kojem su stranci, bogati, moćni avanturisti dolazili da pucaju na civile kao da su na safariju. Ta monstruozna praksa danas nosi ime Sarajevo Safari. Sve je počelo već u prvim mjesecima opsade. Snajperske pozicije vojske Republike Srpske bile su smještene na okolnim brdima, na mjestima odakle se kontrolisao svaki ulaz, svaka ulica, svaki most u gradu. Snajperska aleja postala je sinonim za strah, a prelazak ceste bio je svakodnevna borba s nevidljivim egzekutorom. Ali kako su kasnije ispričali svjedoci iz srpskih struktura, neke od tih pozicija nisu bile rezervisane samo za vojnike. Na pojedinim mjestima, posebno na položajima iznad Grbavice, Vraca, Trebevića i Jevrejskog groblja, počelo se dešavati nešto gotovo nezamislivo. Dovođeni su gosti. To nisu bili obični ljudi, bili su to strani državljani, imućni, željni adrenalina, a kako su tvrdile kasnije istrage, najviše ih je dolazilo iz Italije. Dolazili su avionima u Trst, odakle su organizovanim rutama stizali u Beograd, a zatim se transportovali na srpske položaje oko Sarajeva. Tamo bi im se pružila mogućnost da po cijeni od nekoliko hiljada maraka uzmu snajper, pogledaju nizbrdo prema gradu i pucaju na ljude, na djecu, na svakog ko bi se slučajno našao na njihovom nišanu. Svjedoci kasnije govori da su postojale čak i svojevrsne cjenovne liste. Metak ispaljen u dijete navodno je bio najskuplji. Ideja da neko gleda na život Sarajlija kao na lovni trofej toliko je nezamisliva da decenijama niko nije smio ni javno izgovoriti te priče. Tek jedan anonimni svjedok, bivši pripadnik srpske obavještajne strukture, odlučio je progovoriti i ispričao događaje koji su kasnije pretočeni u dokumentarni film Sarajevo Safari. Trava, užas, iznenađenje, to sve je prošlo kroz mene na početku. Kad mi je moj producent Franci Zajc ispričao tu priču, ja to nisam mogao vjerovati. Ali se ispostavilo da on ima svedoka. I ja sam razgovarao s tim svedokom i vidio sam da on ne izmišlja. On je Slovenac, radio je za jednu značajnu američku agenciju, bio je tu na terenu u toku rata i bio je lično nazočan kod tih stvari. Nije pucao, ali je bio nekakav obzerver, recimo tako. I on je bio ta prva, da tako kažem, prvi impuls, šokantan. U priču ulazi preko Nedžada još jedan gospodin koji se zove Edin Subašić. On je umirovljen oficir, časnik, vojnik, dakle, obavještajne službe armije BiH, koji je obrađivao jedan slučaj analitički koji se odnosio na taj safari. Znači, sad smo imali već dvojicu svjedoka. To sad onda, kad bi ja imao samo jednog svjedoka, ja ne bi napravio film. A sa dvojicom to je već drukčije, sad se to potvrdilo.
Redatelj Miran Zupanić u filmu je prikazao monstruoznost fenomena koji je nazvao apsolutnim zlom. Svjedočenja su bila toliko šokantna da su mnogi prvi put čuli da je rat, pored sve brutalnosti, mogao biti pretvoren i u biznis ljudskog života. Ovi lovci nisu dolazili samo iz Italije, spominjali su se i Amerikanci, Rusi, ali se nekako uvijek iznova vraćalo na italijansku mrežu, koja je prema istraživačima bila najorganizovanija i najčešće prisutna. Postoje, znači, tu su dva izvora. Prema prvom izvoru bili su to ljudi koji su došli iz Amerike, znači on kaže Amerikanci, Kanačani, Rusi. Prema drugom izvoru dolazili su iz Italije. Sad, ili su bili tu Italijani, ili su samo, im je ta Italija bila, kako da kažem, neka faza, neka tačka na putu. Oba dvojica kažu da je polazna tačka bio Beograd, tamo nekako se ulazilo u taj logistički kanal, da tako kažem, i sad jedan izvor tvrdi da se ih je transportiralo helikopterom, dok drugi izvor navodi nekakav autobusni, odnosno cestovni promet. Ne? I onda, kakvi su to bili ljudi, mislim, ja sam sasvim siguran da to nisu bili ljudi u okviru našeg morala, naše etike. Nakon što je film prikazan, stvarnost se više nije mogla prikrivati. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet. U Italiji je započela zvanična istraga u Milanu, istraga koja je otkrila putničke rute, povezanost sa srpskim paravojnim strukturama, ali i imena italijanskih državljana koji su navodno plaćali da pucaju na civile u ratnoj zoni. I tu priča dobija novi neočekivani obrat. U prijavi milanskom tužilaštvu pojavilo se i ime Aleksandra Vučića. Prema navodima nekoliko istraživačkih novinara i aktivista, Vučić je tokom 1992. i 1993. godine boravio na položajima oko Sarajeva, u jedinici Slavka Aleksića na Jevrejskom groblju. To je mjesto koje se danas posebno spominje kao jedan od ključnih punktova Sarajevo safarija. Postoje tvrdnje o fotografijama, postoje izjave svjedoka, postoje ljudi koji tvrde da je tadašnji mladi radikal nosio snajper i pucao prema gradu. Sve je to predato tužilaštvu u Italiji, koje sada vodi istražni postupak. Nikad nisam čuo za nekakav safari i ne vjerujem da je to postojalo i ništa im ne vjerujem. To je izmišljeno u nekom filmu njihovom iz 2022. godine, dakle, Bog zna kad i kako, nije ni važno. Ali to da li vjerujem ili ne vjerujem je manje važno. Nikada nisam imao taj snajper, nikada tu nisam imao pušku. Čak i kada sam došao i rekao ljudima, mogu ja da budem tu sa vama i tako da aj mali, vraćaj se, idi na Pale, radi kao novinar, treba nam neko ko zna engleski, vodi ove strance, muntaj ti njih ili radi s njima, ko što ove muslimane rade s njima, treba nam neko ko nešto zna, ko nešto ume da priča na tom stranskom jeziku i tako dalje. Dakle, tako da vam kažem, tako da, toliko je bez veze priče i to svi znaju. Imam stotine svedoka. I svi to znaju, imam snimke, imam sve živo, nemam nikakav problem sa tim. I tamo gde govore da je puška, vidite kako su brutalno lagali, to je bio stativ od kamere. Ove optužbe naravno u Srbiji su dočekane negiranjem, ismijavanjem i političkim optužbama. No činjenica je da se istraga vodi, da dokumenti postoje, da su svjedoci spremni govoriti i da je slučaj Sarajevo Safari postao nešto mnogo veće od samog filma. Postao je pravno pitanje, pitanje moralne odgovornosti, pitanje historije koja je dugo bila zakopana. Džemil Hodžić, čovjek čiji je brat ubijen iz snajpera u Sarajevu, podsjeća kako su Grci i Rusi tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dolazili kao dobrovoljci, kako se to generalno objašnjava kroz prizmu ideologije, da su dolazili pomagati svojoj pravoslavnoj braći. Meni je sasvim svejedno ko će biti uhapšen, ko je ubio i ko pokreće ovu tužbu, samo da se stave ljudi pred lice pravde. Sada, je li to bio Italijan, Francuz ili neki Srbin iz Njemačke ili Srbin iz Republike Srpske ili Srbije, sasvim je, ne možemo reći skroz svejedno, ali meni u ovoj sada situaciji 6 godina nakon projekta je nebitno više, ubica je ubica. Mario Bočo govori za Ruse i Grke. Grci se smatraju u našem ratu da su bili plaćenici, a Rusi da su bili
djelomično dobrovoljci. To se objašnjava kroz prizmu ideologije, znači oni su dolazili pomagati svojoj pravoslavnoj braći, nisu uzmali pare, neki najvjerojatnije jesu, ili su možda su im bile obećane neke nagrade u smislu auta ili onoga što ukradu. Ovo je treća kategorija ovih, kako se zove, koji su plaćali da ubiju. Za porodice žrtava ovo nije senzacija, nije medijska priča, nije politička prepirka. Za njih je to mogućnost da se nakon 30 godina napokon izgovori istina, da su njihovi sinovi, kćeri, majke, braća možda bili mete ne samo ratnih zločinaca, nego i bogataških turista koji su plaćali da ubijaju. Sarajevo Safari nije legenda ni urbana priča, nije ni preuveličana ratna anegdota. To je mračna, dokumentovana, istražena strana opsade Sarajeva, strana u kojoj su snajperi na brdima bili ne samo oružje rata, nego i oružje zabave. I dok se istrage u Milanu i Bosni i Hercegovini nastavljaju, jedna stvar je jasna, ova priča tek počinje, a istina, koliko god bila bolna, mora biti ispričana do kraja.